1971 chieftaincy at Newham. Obroni grant Mansano and Asante to me. One of it was Asante to me. Now Ghana, you have Bankra, Nimress, which was Assad in Ghana. They say Yamamre, any history. No be a baby and to die Appiah and say Yamamre. Nyina kwa ba ne mfa momre Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo no agye sese sane ne badwemba ekwan so madaroma monana mosomfo masa ababiem na manya me hene ba ko ha no mo a mene no ebetwe nkomo na mempese mepepre me ho na makotuma mpamrika na makobodin a ebia bewi akire no na akosi bone enti na wo haya de sebe yese obi nsitro do mfa matoa ti mene na ebetwe nkomo no mabisa ne din na afei no Titan ankasa na bodi ni nyina no wode atodwa ede amame na wadaroma mame mu akwaba emre Nyansapo kasa mfonyi ya wura na mpacho wadaroma na mpom tesai na me adome hoye ede na wadaromo onana ye bisrebisa udi ankasa de sai na ehenefa na ahini wo amen wasabarema asarankuma boama a otosumiensa ya Asante-Asokore kontihi me hawo na Asokore hin Dr. SKB Asante ala me besi nanai arefo yenyengu se yana Asokore hine ni kontire na yene no ebebonkomo yi na wadaroma edika memisa mehu se yatro tiniya esi usui eko na Asante kire se yatro eko na Asokore Asante-Asokore enye eko na keke yatro eko na abusua na edi ayo ma hen wa Asante-Asokore no omo yakona fo ye ka se kona ese Ghana ha ekona manu ene Asante-Asokore PSA ene adanse ese menu no ona toso mienu ona toso mienu se adanse ma hen ni ho a ekona fo Asokore hen ewo ho eji wadarma enne ugina ha se usi ura anem misimi ura anem wo ha ubetimi amaye abakwasem kakra efa Asante-Asokore emman no ehu wadaroma Asante-Asokore aya emman ache aya 14 Paramountcy in Asante man na Asante-Asokore yefi Asokore-Mampong ene kwatna Asokore aya wo sese ya didia ewo da kampanya Asokore jamasi ehon efi Asante-Asokore yeko Asokore ene kwatna Asokore jamasi edin ankasa pa no ene Asokore jamasi no Asante-Asokore Asante-Asokore na jamasi obo jamasi bidin efi tama yefi Asokore-Mampong yeko tna Asokore no ene oyiko ne bo hye oyiko hye so ene etuba president Asokore ya wo frafijase na wo ko ho no ehon Asokore jamasi no na se ene bebia moti ankasa pa no ene Asokore jamasi na ya friend Asokore jamasi ya ene tietia Asante-Asokore Asante-Asokore ya kasa Asokore ya no ko fisa Asokore-Mampong Asokore-Mampong ni nua ene Asante-Asokore Asante-Mampong ye otufo komase tradition gase nifa hen Asante-Asokore ya ma hen Asante-Asokore ene Asokore-Mampong mu nyina mo ye anuafo ni o chichi Asokore-Mampong hin ko chichi Asokore-Mampong Asante-Asokore ebacho wadarma ohine be no e feno na bo achira nkwa odika ko chichi Asokore-Mampong sana obedi ade wasa odika ko chichi Asante-Asokore sana obedi ade Asokore-Mampong sa ta ko chichi Asokore no na ni wo family di ade Asokore-Mampong wana message bisa na sese no momo ye menu no na motoso mienu na PSA ewo ho no motoso mienu ma adanse man kasa Asokore-Mampong adanse me se o ko eko na fo na edi akonwa na adanse na ye PSA ana Asokore aye manu
Enti wadaroma Asokore sai kire hwan. Asokore sai kire Otumfo. Asante hen. So 14 Paramountcy e wa Asante man. Paramountcy amman hene. Asante man 14 Paramountcy e wa Asante man. Say mo de mo ba straight to opem so na so e na mbe so pompon so afena mu di sai. Atira Asante say e man hene dada. Etina Otumfo de brekum Asokore no. Etina brekum Asokore no. Brekum Asokore kro. Asokore fo de brekum akonya. Ma ene na boye. Enkro besa ene hye mwase. Asokore yewo senche ahensan na ama awokwaso enkro no doso enkro be 25 ena wasokore ena Asokore he wo faase ena brekum so ye ne dia ena kofori Asokore nua ena Asokore-Mampong si Asokore nua nana ene de ekoso e wo Ghana ha titiriwo ahensam na ebinom eti baabi na wonmo kansam kasantwi ene ade na ede sai Asante no ni titiriwo opem so no sam nana no mo ho na motete sansam na aya na sai pa ena na musi efa no aye say sam de yeti a ensam yo ososo so a na onipa ono se no ososo na sem so Asante ye oman Asante ye oman that's no be ka say Asante eye kingdom what I say within Ghana state what I say Asante ye oman fitete Asante any South Africa ha nyina oman a one English boni kun ya eche take about 100 years asana ultimate no so Asante man the whole Africa kingdom bi ni ho a na o ma bi no abofo ka so o mo ko ya o mo ebre ho te Asante man etina kingdom a say English boni recognize no Asante man ene because what do ahini etu Otumfo ho a enye yi obi a UN recognize no na ahini ama ko lecture won UN obi a World Bank timi ma Asante kingdom grant what I say a nations name more grant a day and a World Bank timi ma Asante kingdom grant ene mo Otumfo etu woni na ahini susu obi a ho a enye yi na o kana so because bunu ha mo kan na bunu na was Western Asante na nya kwamre kuma ne bejiche mu na obejiche mu so no wa nchechem se o himbi wa allegiance a wa chechem they say brekum Otumfo opoku wari the first and ekokun ye and oje ne brekum and odi Asokore troops na Asokore he for troops for tran brekum na fire barrier na say jama for no ba na wa starting to kona asa na wa here ase eto obi pejina ka say brekum ye buna enipa na ho ne Asante fo omo si efia o fia kotra wo ba obrochira obeka Asante so beka brofo okambrofo je se oye ofi Britain okambrofo ko je se Asante ni ana akotra ho eti language doesn't change Asante ni a akotra bunu yes I think kan si kan ne je ne se kan fo ana me think kan me fa Asante akotra kan me kan me kan ni ba bia me moja de fi no ene hona ewo me eti ni yeri kan de so a enko se hwe Otumfo timi no efitete efi Nyankopon ho ne baaye o man bie ni ho betina so ti Asante man awboni ko antimi na ho bio okay na mi bisa ene ebinom esusu kura se be ya enka amamra afiapem 19 afiapem hankura de okuru mienu 1992 constitution sabi eyi yewura edi ni sinchen ene aman hini nyina no kura no ka won mo nyansa kiremu na omo ntiase sa anhyehe no wadaroma sa anse mi wote ase na wo kana ha obi etime nyesa anhyehe mu even 1971 chieftaincy act no kwehu 1971 chieftaincy act ya set Asante he separate from parliament chiefs enye 1971 asana be 208 chieftaincy act no o ya say 71 na ewo mu a ene na yebesesa no ye hwe aban kra obetu asesa sa ade no Ghana ye aban kro betimi asesa sa ade no ha na Ghana ha ye hwe aban kra nimre so obetu asesa sa ade no Ghana ha 1971 chieftaincy act ne wo obroni kra antimi asesa no anja Asante to me one obetu asesa Asante to me
Miduri, and Amamreno, and Nehwamanie, Netre, and Nisiano, as a Tosini Kakra, Ewo, Yesuku, Ahodono, Nitru, a free motor fano, Bano. Whatever, a day no free say on mine, yes, and a bay mofra, Banono, Kechina, Yamamreni, Amanieno, Yanya Irabao. I say, as I say, Asantiano, and Asante, and Asante region. Go to for Asante or 2 for Kingdom, and Asante region. We are say, Asantimano, I go beyond Asante region. Cecilia, Asante region, say, any 2 regions, I think, and Asante Biwana. It means as Babia Asante will be as I say, started a culture and custom of Asante history. I was based from nursery or Asante Mamu. And yes, and you know, we are just here, the traditional curriculum, Ecocan. They are Chay Yamamre, and a history. No be and Tababi and to Appiah and say Yamamre. And I made us some battle within in review. Or Sabarma, Asarankuma woman of Tosmiansa, Asokore-Mampong he continued. Yene or Sabarma and a bone commono Asare and Kuma or Sabarma Asare and Kuma Buama. Otosomiensa Asokore ema in the country any in the bon comuna yentwaso na meneme mame enso enko ewie nana na aka no oba yemase ni nyina nana na aka no ti ade yemfansi anomo na yenye ne kejabi david yebasaba yabeto so medi ade abusia panyini ousu aduomi pramso yin na jamponto a ne wo fase ene me preko pa ma munyina mo ene hwa wo je ahene wa Ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Madawro ma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so na se utrimu usuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.